Volunteer sebab pej ba kipai ba kinum yengkai apo ki footpath ba footpath kan long ba khui ba mdan jingwit mentagum ningin sedang ke procession dak jing duai sedang mentangin khot ipadar Evansius Rembai assistant parish priest jongga parish jongi ban sedang ke jing duai suai kata ngacukur pat ya pigi para bangi ki bedang yang hak itu ki footpath sobha ban hiar sepo kena ban ailat iki bre ki ba lek bayang be tang jongi ki ba non ki pai baru ki bayai lembaga neka surok ba te sobha ban hiar na footpath island ti ki weru ban hiai te piru ya wat iki no ki parish ke ba pide ban ya island ti nene rung hang nong nor kam lele ki jing duai ki jing pirat ki long kumju. Once again, I request all the non-Khasi speaking community, in case you do not find a place in Don Bosco Technical School, please report here in the Calvary. Teman-teman dengan courts doni padar Evansius man ai ke jing dugai sedang. Ha keketeng pa bedukun bad mensim bekut. Ablay try kenrat haswa banginiat ya kene ke procession ban pendon burom yami ha ke Eucharis bekut. Ngikerpat ya ke jingyada jungmi ha kipat jungmi hi kibadon harengkat kane kelempung. Kerat bej basbun ai bakane ke jingyat riublay jungi kanang penroy susu ya ke jingyat jungi kanang penroy susu ya ke jing sebun ke jingit jungi. Kanrat bait ngikerpat yami ai badakane ke jingyat bariublay jungi kan pendap penbiang ya kamensim jungi kapenroy yangi banginang la ban iit susu yami kanang penroy yangi banginang la ban iit markeliang bandon ke jing suk jing san halade shimet ha ki yang kisem jungi ha kisnong ki thau jungi karat bait basbun yai rangkat ken bat ngi kane ke jingyat khnang ba mangi kibaya rangkat banmi ngidap barobor da kecing sirhem ngidap barobor da kecing kemen ngidap barobor da kecing suk ai bada kene kecing penbena cungi ya ke kerteng bukho cungme kerpang ya kecing don basisya cungme ha ke Eucharis bukho kan pendap penbiang kan penhun ya kemen sem cungi bat kanang ai susu kecing ai kibadon kam ha kecing im kan rat biit senran ken ha kene kecing ya cungi ker da ken yangi iway pa iway ngipan ikani baro daw Chris utray jungi kok pa jungi ba benik kanwan kahima jumi kalong kamon jumi hakendeu kumba bening to ay ngi menta jimbam jungi kepala kesngi matamap ingi kang jungi kumbayru ima bikibalasni ingi madwadi alam ingi sagajik pensoy Henry tepelait ingi nakbasniu amen kublay kumaria kabadap dagacingay ay utray don batpa balar kuy pan pdeng kintay balar kuy sok po jong pao jisu kumaria bukuy kukumi jong ublay terway nakbanta jungi kinong pop menta badakapor kajingyap jungi amen anyaro bad en pendon burom man lakapor yak sakramen bukuy tam bad balong blay kane kapor nginyo kecingruai nak kuayar. Nakakot link dop ke number ke Henry Posau nakalinti beneng ke number jingruai kibailam nakmat kilawan sedang no procession ning pna subhayalam ya procession sedang no
mentagi kuar ken ruar tang hanu nawan ka sakramen dan jing ruai namar ki paj ba ki laya kre ban yar ruai ki jing ruai rejong te ki paj ba subha lagi jong jong ki parish umpi sedang ban yar ruai hi ban yayat ban yar duai ban yayat procession kentu biang gini ki para bangai ki bedang yang ki mau kendan ki footpath subha pelait kenang ba ki bayai bayang kini pedang wat ye jakala jong kin lap ye jakala jong pelai lenti ngerakoi ki paris subha bania sedang ki jing duai bagi jing duai ki jong pe prosen kelas sedang ngi kentu ki barakoi ki paris subha ya peit yang to kon long kodok jing ruai keladan ke jaka ke bapin yang bala ja pim yo jaka peit ya adjust sang to ya penbiang pramangim lelai rong hang dong dong jaka ru kam lelai tam pangin yo bani ya be ke presen ngai so bun ki badang ya sakut apa Don Bosco Square nga kerpat ki volunteer Don Bosco Square subha bani ya penbiang hang to ki bompat yo jaka subha penbiang jaka lem ki bakin pendiang lama bat pendiang yang biar baik yang nanti yang ada kejenggai procession Nasnem, Apostle Junior, Zaliam tu, Junior tu, Iban. Kipaj ba kibamlap ya ke Paris lajong kilaban runglang hakino gino ki Paris. Kipaj ba kibamlap ya ke Paris lajong kilaban runglang hakino gino ke Paris.
bahayeng jong jina palian ki api hagan ni sa kadian jonga nani kalbari ki bahayeng jong jina palian ki don hagan ni sa kadian jonga ki api Tiro kami pinang jungi kumat hesti kanya sai dan jungi baru ibai kwe shimata akan dinya ya kena proses yang keras bang itu ada pinang jungi ya bagi terjat dan kecik kemen ya pinang keras itu pas sedang di kumat kumat mulai kemaria Keputusan lang yan. Kakarpa di volunteer jungi berapa pada Bosco Square, baca police point. Kejagung dan ke Paris ke Bompadio ban jarum kali sobha ban ya adjustment kena begini akan pergi ke nama juki berkunjung ke sana ke procession nane nak kalbari procession asang ya bat ke mana kabak manta kelapoi lagan poi 7 months Bosco Square Accenei keputusan perangaian kadang-kadang di bayang Lempadi acaka abang Sobhai acas kami Kenung kena begini abang biaya Itu perabang bayang lagi Kepak Lagi lintiak Sobha Banyak Rumah sekolah Paris Kami pelai dari linti
So by yang nilulutin jaka, kapun ko ang niya position, dahil ang sikulit jaka, Henry, walang siyang nagkabawag siya. Bada po, motor ngayon siya, no? Mansong. Ito naman ang tao, napikwa ang isang kat, siyang nasuway-suway, walang siyang nagkabawag siya. Benar kan yang kartu ikibawan position. Itu ibarat nak pelau rotoro, terus sebab namanya position supaya wajah kan sesuai dengan wanita sah apa pelau rotoro. Putrai melaon, dalam berhenti kecil sisa bak kecil im berkei syaupa, putrai ini. Putrai melaon, dalam kecil sisa jam berkei, putrai ini. Putrai melaon, dalam kade udeng sawain makipak kilom tetna, putrai ini. Putrai melaon, na ya pida kecil bam cukut, putrai ini. Putrai melong nak bentar jemping IT ialah kejim putrai ini. Putrai melong akmi melong penyaitan borabor bakti putrai ini. Putpa jengi baik lang kui keceng jengi kadang imal jengi kadang jengi kadang baik. Baik ini bentar jembang jengi bahala besni. Pertemuan ini gerbang jengi kembali gerbang selesai ini. Perwakilan saya dari lahir di Setiap Amen. Publik Kemaria, Ragusi, Wadabah, dan Pulau Jateng, Wadabah, Serta Disu, Kemaria, Pulau Jateng, dan Wadabah, Mentara dan Pulau Jateng, Amen. Kabupaten Kepala di volunteer, kumpling, berolong troket sedang mans, kasar dalam berkerjaan no atau jengkat. Dia betul jengkat sedang mans,
Pli ada dua pada pemberangan ni. Kadang di bawah abang rum dan serta banyak persen susah di abang rum. Andrai sibuk dan ini baik bak madu benda pemberangan begini ni. Kadang di bawah abang siang banyak persen highlight yang minta. Andrai hadir kata mencakan buat insya Pli yang dalam pemberangan mereka insan ini. Fosco Square, so baru lepek dia adjust lang yang keberi di dalam radio akan rum. Kembali ke volunteer, kita nak Fosco Square, so baru menyerap, mana pun baik yang baik, mana kita dalam radio akan rum, so baru ada di dalam rum, akan dulu cakap akan rum. All the other communities which are going for a procession, please fill out the entire road. Please fill out the entire road. Persen pendak yang surat. Ini bahamat lagi ke dan penhal ki pendak surat. Procession, please fill the entire road. Do not go in 3 or 4s or 5s. Fill the entire road.
juga kan sebuah pendak suap kayak ini harkat sebuah pendak suap. Ini kebayang dia kena kaget Groto sebab walau yang membrun itu coba kita cekar berbeda banyak tidak bisa banyak lembar sebab banyaknya walau yang coba kaget. Ila
Semua kapten punya pelakon. Jadi set nomor 0 di depan Southport. Southport. Selesai, coba kalau tunggu driver bandar akan disemak tembak.
request all the sisters who are standing in the footpath, either you join the procession or you come inside. Don't block the footpath there. Or you get inside the grotto if you are going to walk with the sacrament. Please go inside the grotto. Do not block the footpath. Ikatul para bangit ini benar-benar memiliki footpath tetapi orang banyak tersobah banyak tetapi orang banyak som sini buat dari Jakarta kita sisi cloud so sini kena bagi footpath ke long kita peluit. All the sisters please enter into the side grotto, clear the footpath. Sebab pendak surat ni, semua pendak itu surat. Soviet General Band, be prepared to enter the procession. Di volunteer, sebab pelai, nanti nak ketika gate Balestika, Monjungi, mungkin belum di Soviet General Band. General Band, please take the gate from my left, from my right. Gate from my right. Please take the gate from my right. Please towards your left, from my right here. It's on my right, but on your left. Volunteer Subha perlu mereka Savio General Band akibat kemauan lah, akibat kemauan lah, akibat kemauan lah.
So we generate band, enter before Mount Yangla Parish. In front of Mount Yangla Parish. And generate band, fill up the road, okay? Don't go in 2s and 4s, fill up the entire road. Now fill up the entire road, please. Generate, boys and band, fill up the entire road. Today will be a bit indisciplined, so fill up the entire road. We have to compress as much as possible because a lot of crowd still behind us. Kalau mau dengar, so kanan ya. The band and boys reduce the gap as much as possible. Let them praise every moment. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Pada perisai, sepuluh Bakre, satu lagi Paris, sebelum Osaka Procession. Europe,
Shibon Jisu. Enyero Batslongu mga kapuan. Enyero Batslongu mga kapuan. Aburam hau pa hau kuan marau mensim kuan. Nama jiwa pasal tulian yang bersikap. Sakramen kalian hadiah juga Paris Laban, suaga Paris Nomra. Yang tepat di berat perisai, yang menentu suara di belakang. Sakramen kandung hadiah juga Paris Laban, suaga Paris Nomra. Paris Moyong sebuah pendak suratnya, sebuah pendak surat. Putra Milaan dalam berhian ini Putra Milaan lawan kan depan dia singking kepada Putra
Along Kalimpin, Kinsisa, Bakitiun, Banto, Kinsa, Ketrain Leon, Along Kajintang, Kinsa, Ketrain Leon, Along Kajintang, Martin Ruai nakakot likrop pasla kawasan Kopra. Martin Ruai Pasri Kopra. Nakakot na Sibilan San Arnold. Nakakot na Sibilan San Arnold. Nakakot likrop pasla kawasan Kopra. Martin Ruai Pasri Kopra. Amjong ne Ibakra Putra. Bila hinggai jadi yang di syam dan syam lain pa ubah leng. Bila pensuai yang kecimpang berhujat. Bila pemimpin nak keciap, bahan bila kelar jadi yang kecipian dabang jubut. Ini bahan tuam yang dilengkup sebab kelar jubut. Bila besar yang tak berben. Jika kemudian tuan, bila yang dalam kawai bagi, bila penipuan yang jauh. Alang Matukra, Kali Sakragan.
Long Chisha, Nagalenti Bineng, Sanskar Kundai. Hadirin ke pentor, mari pentor sekemat. Hadirin ke pentor. Hadirin ke Paris pentor kan sarang ke sakramen. Berhenti sampai hadirin ke Paris pentor. Ya ke pentor Paris ya sekemat. Sudah kamu pun Paris kan ya ke kali sakramen. Dan Buram Malagapur dan Buram Malagapur Aniro Badin dan Buram Malagapur Kaburam Hauka Rauku Baramitsi Bakut Kaburam Alfa Roku Baramitsi Bakut Kaburam Alfa Roku Baramitsi Bakut Yoro Yami Putra Jisu Yainam Yami Putra Jisu Imani Yami Putra Jisu Iman Buram Yami Putra Jisu Yami Putra Jisu
Ishania Habi Putra Jesu, Wikerman Habi Putra Jesu, DIT Habi Putra Jesu, Diarro Habi Putra Jesu, Imani Habi Putra Jesu, Ipendanburan Habi Putra Jesu, Imani Habi Putra Jesu, Ishania Habi Putra Jesu, Wikerman Habi Putra Jesu, Bentar sebayana. Soha Let's Hospital Nazareth Marikunti Arash Hospital Mintan Vijangai Hun Mary Rani Soha Let's Hospital Marikunti Arash Hospital
Sabah Pagong Jesus Youth Adin ka Paris Puntar. So kamu prem kamu lagi. Jesus Youth Adin ka so kamu prem Paris. Song po groto itemen ikro dari kawan kami sa bawan sini hindi gini sahaban wajikan susunod insya Allah no banso kapalaw po groto volunteer sa hapit bamno mo banso kami po palaw po groto kena bagi kawan posisi kini wajaka banyak Bangku akan lihat terusan sebab lewat cekano suai-suai. Dalam jenuh kita teman kita itu tersewan kemarin kami bisnis program beri. Kami kipa jong ai hun Mary Rani sasa Shamaulai Jayur Parish Maulai Subha Village Hospital Nazareth Hospital. Kami kipa jong ai hun Mary Rani sasa Maulai Jayur Parish Maulai Subha Village Nazareth Hospital kunjungi laga Ashan Hospital. Jesus Youth please fill up the road. Jesus Youth volunteers fill up the road. Sabah Pendaf Surah.
kibamla kanyat ke sebab perang ki sekalori. Yang sefootpath yang dia Kalvari ikarpat di baru ke subha banadum situi gol jaka ke volunteer subha banadai manginum sahina naban yang lupa di footpath memar ngidang up gitu bawan procession ke subha serap dan meritin karpat ngidangnya lei suwi jaka dari banam yang namun soal footpath volunteer subha pe bangga ba soal footpath ini bayang footpath iba ko abang rong nanti sejerong yang kita ke surat nanti dan losku volunteer sebab kau bangga mana bayang lagi di footpath ila pakre lajan puaka dia perusahaan lakmat lajan puaka dia pakre anda kata yang tempat di volunteer dengan di belakang dan apa kita tempat yang berkat volunteer sampai dan mana yang ada bersama di tempat delapan itu sebut bangsa kami Salam bercinta dan minta jumi ibu pilihan supaya wajah sesuai dalam kita diberi kepercayaan nanti kita next dan posko dan sekolah dan kita sebab pelajaran kita begini dan masuk pesan
Ini keren dapatkan di gate Jalan Bosco tempat Rudi dan bayan itu sebagai orang lagi room support di mana room support di bawah benda perusahaan di bagian benda yang hang atau gate. Benda pelik itu gate aduk sibuk mendapat peranan ini. Ya kerana gate dapat sangat mansur enam pelik tak ada peranan ini. Mau? Prosesnya bermakna tempat di bawah itu volunteer sebagai bantuan mana-mana bagi yang ada di soal hari ini kita. Akan ada puan itu gangguan sistem di bawah bandung jenis pasal dan jenis dan kiu sejarah sebagai alat itu dan akan dicakap dengan baik. Seli. Bosco dan Bosco Sobha ke bawah Bandung Sobha Bungklau nomor benak kerek dan dia menjaga precision teknologi ceklat. Volunteer Sobha dan mana-mana yang bersama dengan Sobha. Kemudian kuah bandung selesai dan Thailand yang berbuat dengan karma kunjuk di bawah bandung selesai dan roh Thailand yang bagian kio dengan karma bukit. Kalau keluar di bawah kio ini karma bukit dan tu. Kiu nanti sejarah sebab kiu kuai ke persen beradawan kiu kuai lebih kuat banyak lembar yang nak berbuat Kalau keren nombor gigit senenman suruh karena nanti gigit sesejuan markah dan skor yang karena ila pedang mentai ke presiden ke bawah nakmal. Tega perusahaan gelapai nak kapal ke volunteer. Kemudian kemat groto soba baliwan sini surat nin peli dikit arteli bat pirap kang bangsa yang no banyak lembah. Ke volunteer soba you nin soba nang pembungut itu volunteer berani mukai sebawan aneh aja. Anggap dek yang no bangsa banyak lembah mentah. Yang peli dikit berarteli keteruk sebab keturuk peli nawai. Yang peli arteli
but kiwi gate kan sa pangkalanan ni kuno akan ko por begini kon play kadang gate apa groto kan rong tan kini bayan khmat Rudi sobaka mo gate but pidang de yang tu soba manam le sino but dangala pamanawan play din sa play adu kata kapor soba wanam play gate Kibalian volunteer na supaya yang V-shape kena na bigyan volunteer pa. Kamu sekemat kena. Agak tu. Ang niyo po gruto kan rong takaban ikena bela mo kadar pai ba bra kai kena kiru si jo Oh, अच्छा oh I coming kekuatan nomor akhirnya ingin sepembenanang ni lalu pensenang ngedang api ke ban
Pangan lelik sa telinga ini ya. Biar bilang sa pang gawin kasi Kidang dan gini kita kuat bagi lembah sebab air kita set. Kidang gini bagi aku air lembah sebab air lah dekat begini ada. Ke kuat sebab sedang nak juruai berkaban sebab orang pucuk. Kan sedang nak juruai nak kuat. Kini kita kuat bagi lembah sebab air nak berbut. Kita kuat bagi lembah sebab air nak footpath air nak berbut. Sebab first step in there. Ya, squat. One more. So dia nak sakut give a person sebab ya first step. Kejuruan sebab sedang nak kuat. Nakakot link dop ke number ke bah Nyo Po Henryu, nakalinti beneng ke number ke bah Arspa Arpo Hinyo. Nakakot link dop ke number ke bah Nyo Po Henryu, nakalinti beneng ke number ke bah Arspa Arpo Hinyo. Thailand gitu bagi yang untuk jangkit serangan seperti perlu lagi support.
Kopai Junglai, Milayo yang sesisin, Malaysia Mata kena kecingnya bari belai jungi, Kapasisin Sisnem, Rekat Baru Jisu, Kerpang ha kene Kaparis Lai Ukra. Hi das ngehun hi jerut, Banyo banyak rekat baru, Banyo Malaysia Mata, Kum kecingnya pilgrim, Kerpang hauni Sinem Jom Jubilee. Kami siam jungi kadap da kecing kemen abai layo paniai lang batu jisu bangi ruai bangi layo ruai yaro bangi lasungu kumba larwai sungu kamaria aga gospel Lukas kalong penukong khot sau riu tertel kamaria kaom kadono chunga kayaro pendon burom yau trai kami siam chunga kasat kemen au play unong penim chunga agar kecingnya nanti, ban maniaro, ban pendon burom ya ublay Emmanuel, ublay bangi. Minum syepting namar odon hasanda jungi, banyai rakat bangi. Kane pensisya, dah kecingdan rakat cungu barbor bangi amanlak kenimat cung kecingim jungi. Agar kapor tungin sim bentang. Agi cingduai, dah kaba ngisim, ya ketua cingduai, na kaba sampinyo na kesela kaba sampau. Kejubab jumpi kalong, kotrai topen pau hangi ya kecingi congmi. Tungin ya duai, dah kaba syania haublay, ubom juput bersumar ya kiba ujian. Kotrai topen pau hangi ya kecingi congmi. Kotrai bela perkelawan ya habis nong kana. Ban me pendap biang ya kecidon kam cuki. Ha kecing tu cingkerdu. Toyarap pengin pai baru bos jami. Bela perkelai sakyus perkayeng jungu. Ja kecing peniem jumi. Yarap ya kiyeng kisem jungi. Bakin pai jami. Mela pelaim ya Simon Petrus na kecingyak jelok. Yarap yang i banlai lagi pop bakrau. Mela penjajai ya keeriong ban pelai ya lagi sendran na kecingting ban kecingma. Penjajai kecingat pulun. Kibadan hangi, haki yang kisem jungi, haki imlang salang bat hakari jungi. Mela pelaim ya kegentai kebaklim, ban mela perkela kebamut yakkan. Ai bikin pop barok kela kebamut dah kebapai sami. Kotrai mela pengkoi bun pak kibapang bersyutam, mema medang don hakapertai. Tak ada kitibas ai, baik berbatnim jengmi. Ya kibapang bersyutam, kibajenjar basipa. Kotrai melong, ikinong syum jong pi, baduai nak mentah gitu kibales liu ya pi. Kokpa jongi, Kublai Kamaria, Kaburam, ini aro pendon buroman la kapor, kene kapor, kuaya sai ni kawai kecingwai. Nakakotrit ka number jingwai ka saupopra nakalinti bneng ka number ka arspa way.
pa chulai kanosian agajing imchungi ila babi abangila shania aki ki chong kaning perthai kanosian ila babi yaki ki bangi thiet nakador kabarem enrei kampen hunpat ikamansiam chungi kanosian ila trai lakakam klaim kajing hun pat klaim kajing sup enrei kanosian pat abangidon rekat paduplay ha ki yang mani ha kam yukaris bukut kamas bukut ha kajing tuai ha kajing puson jungi ya ketien chung play kabala ai jing tingan yangi kabala ai jing sup yangi ngisngam sup ngisngam kumen bandon rekat paduplay baca ke baro namar ba mau udon rekat bangi dai mau papentengan dai mau ba kajing kermen yangi iwai peiwai abangi pet ihikam chongki apostol kalnom kapaar tukhat sapuar adu sau pinyau terter iba kikistan banakong kilayunum lang banyabam kerpang banake ya kajing tiak pu bat kilayabam da kemensiam kabakmen kilayabam da kemensiam kabakmen bat kabas ngaurit da kabayaro yo play ko pa play kilayabam nasib yo try bat udon rekat bangi ngiyai rekat beruh da kajing kemen namar ngidon yo play ubom chu pen babi ya kito kibakermen bat kibasania au kayu keris bakut kadai kajing kemen chungi namar lemba kajing ai ujisu ya kayu keris bakut nilai yomat ya kajing bam peneng na keduan dupat bakinya ya kayu keris bakut lapenias no lang yangi bagito baro kibadon asenda chumlai kadai kajing bam kaba yalam yangi sya kajing roy hakaspa mensir bat syabeneng dongini ayu yo play na penta kajing ai kayu keris bakut kabadai kajing bam mensim jungi ibanget berkermen hau da kebangi ong lang ngisanya ami kutrai melong ngalong upu bayar nabneng ngisanya ami kutrai melong ngalawan kenang bapindap yo cingim kapapura kutrai melong ngalong kalenti kajing sisya bat kajing im ban poi sya ukpa kotrai melong ngalong kajing sai chung kaperthai ishanya ami kotrai melong ngalong uding sowan mapi pat pilong kitnat ishanya ami kotrai melong ngai dia pi da kajing e bom jebut ishanya ami kotrai melong nak benta chongpi ngalai ti ala kaching im ishanya ami kotrai kokpa jongi ne kono ko te te chumi wani ma chumi no ma chumi aglo ma ne toai ne ta chama chumi para si patomari ne ka chumi mara ne ma ne se ni pada ni sa chumi sho kublai kemaria ada cicai cara berpara kulikan kerintai pada kuso kocok hajisu kemaria kur di coblai kulikan hajisu pokok minta kocok hajisu kaburam au para kur hamsim kur kumara lampun kocok cunta atau kocok macam amin akan ikapor ikapat ya kekataran bakin ai kecing yaro ya ulai da kecing tem cipur songki
Ha ke gospel jong Markus kal nong ka pakhat sau dukhot arpusan ka ong kumni kat ba kidang yabam u Jisu la shim yokpu laingu ulakdia bola ai hela kisenra nu ong to shim kane kalong kamet jonga la shim saya kuri banenda ulaingu la ai ka haki bat baro kilaidi naka sisa uang u Jisu kane kalong kasnam jonga kasnam jong kejutang ya kaba en play nak benta ki babun ngaong hapi banganom di wan shu hadu kata kasngi bangandi ya kawan batamai hakihima ublei ngila pule haki kitab jong history ban ngila yos ngau ha kijing yutu khana sepang kibreu kibakloi ban IT yalade nak benta kiwei don naki kidei kibala ban yarap ha kaban penai lut yakari badon na pedeng jungki kiban penai lut yala kecaj ban riu don ro kibala IT yalade nak benta kito kibasya kentaj haka imlang salang yakini laperto da kibabun ba ujisu lawan syakane kapertai lale yakamon jungpa ban haka jing ai lenti jungu Banyalap ya kihima ublay. Ulayalap ulapan ko ya buon ba kibadon kam ya u. Bad ulapan ko ya ki. Badale ki kam phala. Bad ka kam phala ka bakraw tam na baro kadai kajing ay yalade hangi. Tang bu ay Henry udatarwa yalade rengkat kajing kular kibakraw kiba omdon ubriu ni mano bala benterwa lani ban kular kata uai hangi ya kado jungu banlong kajing bam bad ya kasnam jungu banlong kajing di bad banginyo ya kajing im bom jukut om kajing kedang jung kane kepertai re kajing kedang ka bom jukut bad bom julut shu lano kane kajing ai bapala jungu ya ladehi ngilap hakine kajing tho bakhuj ki bapen scam ya kajing ngai bad kajing im jungi ngilap hak gospel kabangidang suyos ngau ngilap ru hakiwei pat ki gospel berkerpang ru hak city manengkong jong polos jaki korin kalnong kapakadwei dekat arpulai arpusan hak gospel Markus kasau arpuar ujisu penyadai yalade badukpu bad usam hakisenran nengkong neng siap ngitip ha banyo yokpu ngihap banlek kumno ngihap benteliat suayo kau hadu bonni bha nangta nginhap ban penkre igitiar benset tat hadu bala pendap ya kijunon kambaro ngisala ban yo yokpu hakajo karukom ujisu ya langba kijing persya bal kijing sitom baharukom bad pendap ya ki aka baro ha keding pna hangne kain la pendap pura dakabo ai sendon yalade baro khoj balong kajing bam nak benta jungi hak khot kabobot ujisu la sim ya kakuri ka pauro hak gospel jong Markus kalnong basipau dekat lai pusan hadu sau pusan hak bau jisu la kren sepang jingdi ya kakuri hau Jacob badionis bandi ya kakuri kamut bansim benta lang hak kajing sitom utrai kasnam kajutang kawan nak kitab Exodus kalnong baas pusau dekat basan haduk pra hakabau blay laite jutang berkipai Israel dakabak senreit dakasnam namar kasnam kadon jingim Matius open board dakabaong kasnam kajutang yakaba en play nakbanta kibabun bandumap yakipop Matius kalnong banriu dekat arpu pra kajing map yakipop kawan na kajing play Jisu yala kasnam alor keding pna ulukas pat open board da kabaong kane kakuri kalong kajutang batamai ha kasnam jonga kajutang batamai katheu ya kabangi pule haki kitab Jeremia kalong balai puwei dukot lai puwei hadu lai pulai kabakren sepang kajutang kabatamai kaba yapher na kajutang barim bat hakaba ensato om hakikot Henry hakadonut kibriu kane kasngi kapenkan mau yangi gajing ai kodor jong Jisu yangi
hakabau ai la de met barsnam bakan long kacing ba mensem nak benta jungi kacing pedak pu jong jisu hakasngi walobo yakuyu kris bakoj kapen palang ro ya kacing kenya jungu halor ulum kalbari masih spa yangi kane kacing spun ublay nak benta jungi tongin ya ingu ya ublay nak bang sim ya kenambar kabalai pukandai na ikot lengkop berkejubab jong pi kalong ngi aingu yemi ku jisu melong ublay henrei melawan syakane kepertai melaong ngalong kalenti kajing sisya bat kajing im aingu yemi ku jisu melai yangi kibreu palat ban yaki wei pat kajing tau aingu yemi ku jisu melahi kai yangi yakalenti sok ublay ukpa ubah beneng aingu yemi ku jisu melapan ko yakajing pang bubunjan aingu yemi ku jisu melami pat na kajing yap ban mekular yangi yakajing im bom jukun aingu yemi ku jisu meej berburam ya kinong pop bakala bomon aingu yemi ku jisu melapsa yangi dak sakramen baper aingu yemi ku jisu lemba ka komunian bakhoj meyalong kawai batngi aingu yemi ku jisu melapen mi pat ya kibayap aingu yemi ku jisu melapsa kisan hajar ngun aingu yemi ku jisu mela sumar sukher yangi man lakasngi aingu yemi ku jisu kokpa jungi ba beneng kalong ko keteng jongmi kanwan kima jongmi kalong kama jongmi akadau ba beneng toai ni ba jam jongmi balagasni batuma mi kirkang jongmi umang rima kiblesni Perwayalami syakjik pensyoy Rei play ini nasio Amen kublai kemaria kepada kejingnya trai berpala berkui paling intai berlaku sok pojong pau Yesus kumaya pun bijong play trai mentajingi nopom entah berkor siap amen kaburam au kau berlakuan beramensi mekoi kumaya lolong kemanikom jumta berbor junom amen kene kapor kwayar kasaingi kawai kicing ruai na ikot link kedop ke number ke basan pau na kelenti beneng ke number ke ba arspa khatpra na ke kot link kedop ke number ke basan pau na kelenti beneng ke number ke ba arspa khatpra Juna
Gospel jung Yonis kalnong ban riu dukhat lai puar haduk lai pesan. Jisu la jubab shisha shishang ong api. Om day Moses ubala ay api nabneng. Day ukpa junga ubala ay api yakpu ba shisha nabneng. Ukpu ba ay ublay wan hiar nabneng. Baru ay jing im hak perthai. Kotrai kilapan u. To ay hangi barabor yaw ne ukpu. Jisul ong haki. Nga ngalong ukpu kajing im. Uta bawan syanga unam tangan. Bad uta bangej hanga unam seliang lanu ru. Jisu ulong. Nga ngalong ukpu kajing im. Jisu layaj psa daladehi. Ya kito baro kibangej hau. Da kajing bu jung u ya kayu kris bakhuj. Bat ladang ipet ya kajing im jung uhi nadu bau lawan syak perthai lawan ban penim yangi da ka bau yai terwa bad yai knya ya lade man la kasngi om tang kata lakhai u ha Bethlehem ka bamut kayeng kpu la penthia ya u hasing oj ka jaka bu jingbam nak benta kimrat bat ha ka bukut kajing im jung u ha perthai la aiti ya lade Mansyak terwa yalade halor kading pena banlong ukpu baai jing im yangi. Ka kitab Deuteronomy kalnong ka papra dukhat ar batlai. Habangi pule ya ka kitab Deuteronomy kapen kan mau barobor ya kajing pelaj im jong ublay ya kipaj Israel lengba kajing alam jong Moses. Ha ka ba kipaj Israel kidang mud ban Kidangmut ba yalam Kidangmut ba day Moses ba yalam yaki henry day ublehi ubayalam yaki om tang ba ulayalam henry ula pelaj iru yaki na kajinglong merau hari Egypt henry om tang kata ula pesaru yaki da kamana hari kenja kane kapan kan mau yangi baki ai baro kibangilayo pediang kiwan na ublay barkumba ula penhap da kamana nak benta ki Israel hari kenja lapsa sendon yangi da kamana kabadai kamet berkasnam jung uhi kipai Israel kilabam badbon naki kilayap henry ukpu jing im kabadai kamet berkasnam jung ukris kayalam yangi syaka jing im bom jukut ban pen scam susu uyonis hakineki dekhot Gospel upen sisa ya kajing ong jung Jisu baulong ukpu baim bat kajing im ba sisa ladangi pet hak dekot kabasan huwei ngi yoi bau Jisu ong ngalong ukpu baim ubalawan hiar nabneng lada uno ubam yune ukpu unim junam badukpu bangan ai hu kalong kadok chunga ya kaba nga ai knang bakaperthai kandup im Kohemen kopara kat kine kicing kular bakrau kat kene kicing ai bakrau jung ublay ha kabaya day ha kajing im jungi bat kajing ai jung u yala kajong kamet kasnam ngidon kam banyakor parabori kayu kris bakut ha kapor Christmas ngiya puson sepang ublay Emmanuel kabumut ublay lambat ngi kaneka urlong pura ha kayu kris bakut Hakaba une ublay Emmanuel om tang bau song sa bangi henry ulong do long snam sendon hangi jar waba mi kado junga badwadi ekasnam junga unim hanga ngapat hau Yonis rew sanpun rew kabakong san nak benta jungi kalong bangi day banlong barobor kibalapan kre ban pediang yau Jisu Upaulos hakasiti banongkong saki korin kalnong kabakadway dukot arpunyaw hadu lai piway upan kan mau yangi bau ta ba priang bom hok ya kamet bekasnam utrai ukit pop bat wanra kajing penrem yalade day na kata kadaw Upaulos uong babon nangi ngi pangswai pangkreu bat thia yapro ha kajaka banyo jingklan nang tulot penban ngidon kam banda bisar yalade swa bangin priang yu Jisu jingduai ban pan ma na ban pan map babun sen ngi priang klem kajing penkre yalade
Tong ini ai kublai nak benta kajing sebun jong konrad. Ubam kenya kajing long telot beriu jungi. Henry bokloi ban maaf barbor yangi. Dak bang isim ya ke nambar kebasan pusan. Kajubab jong pi kalong. Ngiyaro bat pendon burom yami. Ngiyaro bat pendon burom yami. Namar ba melalong do long snam hakayu karis bakut. Ngiyaro bat pendon burom yami. Namar mela penlong ya kayu karis bakut kebakentang. Ngiyaro bat pendon burom yami. Melong ukpu baim hakayu karis. Ngiyaro bat pendon burom yami. Da kabor belai mela penlong yukpu kado jongme. Ngiyaro bat pendon burom yami. Da kabor belai mela penkelaya kawan sakasnam jongme. Ngiyaro bat pendon burom yami. Lengba kayu karis bakut ngelayo jingkot. Ngiyaro bat pendon burom yami. Namar kayu karis bakut kalong kapedeng jong kajing jongme yangi. Ngiyaro bat pendon burom yami. Lengba kayu karis bakut mela pen yateli yangi. Ngiyaro bat pendon burom yami. Ha kayu karis bakut ngiyalong kaway. Ngiyaro bat pendon burom yami. Lengba kayu karis bakut ngiyalong sipara. Ngiyaro bat pendon burom yami. Melaong haki apostol to siem batobam kane kalong kamet jonga. Ngiyaro bat pendon burom yami. Melaong haki apostol to siem batodi kane kalong kasnam jonga. Ngiyaro bat pendon burom yami. Melaong jar babam ya kamet jonga. Badbadi ya kasnam jonga. Unyo ya kacing bom cukun. Ngiyaro bat pendon burom yami. Kayu karis bakut kalong kacing ya teli kaway jongi batmi. Ngiyaro bat pendon burom yami. Kokpa jongi. Bah neng kalong bakut ya keteng jumi. Kanwan kehima jumi kalong kaman jumi hakak lo kumbah neng. Tuai minta jibam jungi kabahala kasi. Patama bingi kelingkang jungi. Kumang rimam kibles diri. Perwajam ini syakajing pensyoy. Great plight ini nakabas niyo. Kublai kemaria. Kabalat kajing tuai kaman pa lakui pa neng itay. Balat kui so ko jong pa Jisu. Kumaria kui kumi jong play. Tuduay nakabanta jungi kinompok. Mentara ko siap jungi amen. Kaburom. Hau pa berkun baram sim makui. Kumaralong dan kong juta berbor jenam lajenam amen. Kene kapor kerpat katedral ban ai ya kecing tem jongki. Kerpat ki volunteer hang te ying bishop sobaban pej kene ka mau jingking bakiu na groto na kamon kasakut sobaban pelait sobaban yarap ban penyai ki pej ba. Ila pli kene ka jakasyong asendan mans ki badangwan pila banirung situ dam dan ki jakasyong. Ki volunteer sobaban divert katukan ne ki pej ba sene sepo compound jong Settlements Higher Secondary School. Subha ki volunteer nanti na yung bishop. Subha ki tigurong ba ar ki bayang to. Subha ban pej bakan kam ya stat na kanang kaliang ka diang jonga. Subha yarap lang to. Kampan stat ikatu ka rukam ya jik pej ba.
Chiti badangkong jong Paulus jaki Korin kalong basipo dukhot khan reu khan nyeu hato ka khuri jong ka chingkerku kaba ngi kerku kamlong ka jingyo banta kasna mukris padhato kupu yau bangi kedia umlong ka jingyo banta kamet ukris namar ba ukpu ulong uwei mangi la ngi yabun ngi long kawei kamet namar ngi baro ngi yobenta na wei ukpu haka jing pule bangilayas ngau menta upolos upan kan mau yangi ba kumba ukpu ulong uwei yangi langi yabun ngi yalong kawei namar ngi yobenta na uju ukpu kumta kayu keris bekut kadai kadak kasin jong kajingya long kawai ngiyap diang yauju jisu nakaju kami manakaju kakuri kane kapani bangya long kawai kumta habang yawan banisim banta hakayu karis bakut ngidai ban klet lut ban berat lut yabaro kajingya per jingmut hapdeng jungi kajing bunut busun bar kajingya ben yakho ngidai ban long ki bakloi paniasuk mar keliang da kebaken mau yakikitin bau jisu ulong kumta lada piwan terwa jing ai hakeduan bat piken mau bau para udon para jung pi udon persya yapi to ino angta khmat keduan yala kecing ai batau leit paniasuk swa batlau para nangta sawan baterwa biang yakicing ai ha ublai Matius san arpulai arpusau haga gospel yonis hadian bau jisu lasai ya kikijat jong kisenran ulai ki ya hukum kabatamai da kabaong ka hukum batamai ngai hapi to ya iwei pat kumba ngai yapi kumta mapiru pidei bania mar keliang yonis khatlai lai pusau kadak kasin bangilong kisenran jong kris berkipat jong kayu kris kibang ilaya bam yasip ya kamet berkasnam jong kris kadai da kabangi iwei pat ngirkan mau ya ka ba yonis ulong ha kasiti baar jong kalong basau dukhot bakhat wei bat baar pau ko bai lada ublai ulai yangi hadu kata-kata ngiru ngidai bania iwei pat lada uno ong ngai ya ublai badu isi yalau para ulong ubalam ler naba uta ubam yalau para uba uyoi kumno ula ban ya ublai uba umyoi kumta kayu keris bakut kadai bania lam yangi sa kacing mar keliang tongini puson menta yakini kijing hikai jong ublai jongi jisu bamangi nginla ban pen urlong bamakine kikitin kijing hikai ki bangila isngau kin ngam haki donut jongi iwei pe iwei kin long do long snam hangi ban yaki wei ban yalong kawei bat ukris bat kipara marjan jar kene kapor ngin ailat yu blai bon kta yangi bamuhi un aibor yangi bangila ban long berbor ki bakloi ban map hakane kapor ngi khot I pada Richard Jarang ban ai ya kejingkren hak tien pareng The Lord has something for everyone today. It is nearly evening and the day is almost over. So Jesus went to stay with them. Luke 24. Brothers and sisters, in my notes over here,
I begin by saying it is 4 o'clock. We still have a few minutes concession. It's not yet 4 o'clock. In my preparation, I thought it is 4 o'clock. Our Eucharistic procession, the procession Ba, is almost over. It has been a hectic day with joyful interactions with friends and acquaintances. It is impossible to be unaffected, to be not lifted by the energy, by the power and the strength of Jesus at this moment. If you are already thinking how to go back home safely, I request you hold on. We are not done yet. In fact, we are awaiting the most important moments, the personal blessing from the Eucharistic Lord. I invite you to join me in reflecting on the day's events. It is important that we capture the graces of the day as individuals, not merely as a group, not merely as the sea of humanity. As we notice, I just asked a few of them. Some said maybe, definitely in the afternoon, more than 100,000 of us gathered together. The Lord has something for each one of you. We shall not go back home empty-handed. Pause for a moment. Be ready for this grace. At the heart of this memorable event, and in the hustle and bustle of the day, is Jesus Christ in the Eucharist. He is the main reason, the raison d'etre for our coming together. Yet, like the baby Jesus, the Eucharistic Lord stands helpless. We accompanied him. We are still accompanying him on the way. Walking with him, traveling with him in the streets and corners of this holy ground, the beloved town of Light Umkra. Let us pledge to continue this synodal journey, this march in companionship with him and with one another when we go back to our homes today, tomorrow, and the coming days. The Bible tells us that the disciples of Emmaus went on a journey from Jerusalem, their village, accompanied by Jesus. Luke 24. They were going away from Jerusalem disappointed because Jesus had been crucified and buried. The dreams and hopes have shattered. But the risen Lord, speaking to them, filled them with hope and joy. Our life as pilgrims, a journey accompanied by the risen Lord, that is what it is. Celebrating the Jubilee year 2025, we are called to be pilgrims and prophets of hope. If in your own life, your dreams and hopes have shattered in some way, know that He walks with you. He revives your hopes. He takes you back. It was Saint Teresa of Avila, a Carmelite mystic of the 15th century Spain, who says, Christ has no body on earth but yours. Yours are the feet with which you walk, with which He walks to do good. Yours are the hands with which He blessed all the world. Remember, Jesus
needs your body. He needs your eyes. He needs your hands. And He needs your feet. I repeat, here we witness a sea of humanity. From where they come or how they are related, we do not know. We cannot count numbers, yet we are here to worship Him and to listen to Him for a new mission in which He, if He has not yet entrusted to you at this hour, He will entrust it to you as we close this adoration. For a moment, step back 2,000 years ago, the heyday of the ministries of Jesus in Palestine. Jesus addressed the crowds like what He is doing here. For example, in the Sermon on the Mount, the feeding of the 5,000, and He spoke to the crowds in parables understandable to them. But crowd is a crowd. Crowd is a crowd. When a crowd, we observe in the Bible, is in search of Jesus, many of them have their hidden agenda on purified motives. This kind of self-centered searching does not benefit them. Let us remember, being part of the crowd is not the same as being followers of Jesus. There are several reasons why the crowds which followed Him were not worthy to be called followers or disciples of Jesus. I would like to mention two of them, cited from Luke's Gospel, chapter 14, verse 25, which we took the other day in the Holy Mass. It reads, "Great crowds accompanied Jesus on His way, and He turned and spoke to them." This sounds great, but alas, the crowds could not be called the disciples of Jesus. The reasons, in Jesus' own words, Luke 14, are, first, anyone who comes to me without hating, H-A-T-I-N-G, hating, father, mother, wife, children, brothers, sisters, yes, and his own life too, cannot be my disciple. Let me say a word about this hating. Just to not misunderstand, hating means you should be loving less. You should be love God more, but love less the other things, including your own life, your own comfort. The second reason Jesus says on that particular reading that we refer, He says, no one who does not carry his cross and come after me can be my disciples. Friends, let us examine the quality of our following the Lord and ask ourselves if we were, based on these 2 points above that Jesus spoke in this reading, if we are loving Jesus more than we love our own comfort. Secondly, if we are carrying our daily cross of Jesus with joy and hope. To you, friends and followers of Jesus, I would like to say again, for us to be present here now just because others are here is not enough. It is not enough. We need to have a personal encounter with Jesus. For Him, for our Lord, each of us is unique amidst this 80,000 or over 1 lakh crowd. Question for reflection. Are you closer to Jesus now than before? What is your new mission? Friends, without a personal meeting with Jesus today, we run the risk of a crowd mentality.
which can be harmful at times. We heard of mob mentality, escapism, and whatnot. Let us pray. Lord Jesus, friend of the pilgrims, shower your grace upon each person in this congregation. Those in the twilight years of life with declining strength and energy. The young men and women bubbling with energy, yet struggling in life due to unemployment, addictions, and other challenges of the youth. Bless these little ones, little children, who have long years ahead of them to realize their dreams. Jesus, please bless our bishops, our priests, and religious. Keep them safe in your tender, loving care. May God bless you. Ini ngap sipang ban puson hi tegi ketien kiba I padar ila ai nak bentar sungi. Kerpat I choir ban ai kawai kecing ruai. Ban hadin kecing ruai na choir ngin sayo ya ka vote of thanks. Nakakot link kedop ke number ke Henry po ar nakalinti beneng ke number ke South Park hendai po hendai. Nakakot link kedop ke number ke Henry po ar nakalinti beneng ke number ke South Park hendai po hendai. Ki
Nya yu ulang yu kenrat jengi ubala ya angkat batni hakane kasngi nadu kamas bakhuj hadu mentah hakane kapur nga ai ngi duai kerpang nak benta kejing thu bha jengi baro iwei pe iwei ban ngi sungu kerpang nak benta baro kinong le bha kibla le bha yang yangi bau blai un kerku kerpang yaki baro ni duai bau blai un kerku kerpang ya i archbishop jengi bat ya i auxiliary bishop bau blai try ganrat undon lengkat batki nang meten nanti yaki manyalam ya ka archdiocese baro away Try Jesu kerku kerdo yaki bishop jengi. Jesu be kerku kerdo yaki lengdo baro jong ka Shalom Archdiocese. Kerku kerdo yaki nong mi khmat jong ka jala jongi baro away. Kerku kerdo yaki banbej kakam ka jam ka jongki na ka benta ka jeng bha jong ka imlang salang trai Jesu kerku kerdo ya DC bat ya ka DC administration Jesu be kerku ya ka police traffic kibalat kit khia hakini kisngi kerpang hakani kasngi menta kasngi Try Jesu be kerku godo ya ka municipal board balapej brajungo ya ka jeng le khoj ya ka jeng khoj jeng suba jong kane ka jaka saudong jong kane ka sor barok away kerku godo ya ki ba kinang bha kakam ka jam ka jeng tre jong ki barok Try Jesu be kerku godo ya kesunjuk jong keseng langba seng samla seng kenthai jong Archdiocese bro away kerku kedo iki beginang la ban Shirham hakaban ban Syakri ban Trey nakabanta kabalang ban Shirham yame kerku ketrai ya ka parish yemane ba ya ka blok A, blok B, bat blok Malki. Kerku kedo ya kinong trai kambalang baro. Kendar bi kerku kedo ya ki communion ministers, ki sister, ki brother na Orient Theological College, na Sacred Heart College, bat ki weipat ki yeng runiam baro. Kendra be kerku kedo iki kilawan yarap yengi hakani kesni ban sam yame haki pa jombe kendra kerku kedo yaki baro kerku kedo kendra yaka choir jongi yaka Serenity Choir yaka Saint Cecilia Choir kerku kedo ya ka Cathedral Band, bat Kadon Bosco Band.
leng bakasur jongki kan rat kila ban kan ot susu ban pendon burom ban yaro yame kirku kerdo yaki traffic volunteers samla kirangba baro kirku kerdo yake general volunteers melerap yangi ban yai be ya denti hakani kasngi nadu kamas hadu ka position pa kirku kerdo yaki volunteers Jenkins show na kini ki kapsor baro kirku kedo yaki blai traikan rat kirku kerpang ya kas sinjuk sengrang ba jong kaparis jongi kirku ya kas seng sinjuk jong kisamla jong kaparis jongi bat seng kentai kirku kedo yaki ba kinang slay Shirham hakaban bantrei nakabanta ka jingba jong ka parish bat jong ka balang baro away kirku kerdo yaki khana duan kiba shakri yeme kibadan hajan jong me kirku kerdo yaki baro kirku kerdo ya baro kiba shimenta hakani kasngi kibawan na ki parish beper Kendra biye kirku kedo yaki ngini pai shalayeng lasam daga jingdon ringkat jongbe mensen ran yaki baro kenang ba ken poisuk poisain kumba mala kirku kedo yaki bagi lawan pai bagi wan sene bat kindai pai ru daga jingdon ringkat jongbe halenti hasingken kirku kedo yaki Padar ki balawan yarap kerpang yangi na kabanta ka jingkren hakane kasngi ya Ifra Richard bat Ifra Richard jarain bat Father Rengkat Dakhar kirku kodo yai Father Rumius Mejau Father Bhakupar Shadap Father Prime Star Yauram Father Andy Kongji Father Cyrus Imli, Father Felix Klein, Father Patrick Kongwell, Yau Deacon Ciancius, Deacon Ribansius, Bat Deacon Lekot, Bat Kumju, Yai Father Moses Kongwell. Sasisin kenrat, kirku kerdo yangi baro, ikinong lebha, jengi baro, beralebha, kebambangi kenrat, ngimtip ngimla banjer ketengan ikapor kirku kedo yaki baro ki balawan hakani kesngi ki bala pen aimen si mengi na ka benta kani ke sngi ke bakrau na ka benta ka buram jome ngiong lang ngiro yeme ku jisu kirku yaki ku jisu kirku yaki ku jisu ngiaiti heme ku jisu Kublai shibun ku Jisu, ko kpa jongi, kubah beneng, kalong kabakui ke keteng jong me, kanwan kahima jong me, kanlong kamon jong me, ha ka kandau kumbah beneng, tuai ngi menta ke jingbam jingi kabahala kasngi, patuma bingi kiringkang jongi, kumbah iru imam kipela snew yangi, badwat yalam ingi syakajing penshoy, enrai dipulai ingi nagabas snew, amen. Kublai ko Maria, kabadab kaji utrai don patpa, lagar kui pana padengi kintai, balagar kui yau sok pojang pau Jisu. Ko Maria bukui ko kami jung blai, to dwai na menta jungi kinong pop, menta bukapo kijingyap jungi, amen. Menta kumni kode choir, ruai kuwe kijiruai. Nakalinti beneng ke number jingruai ke basan spaar. Nakalinti beneng ke number jingruai ke basan spaar.
ha kajutang barim ban penskem ya kajutang ke bau belai layate berkipai Israel lasan rei yaki dakasnam jongki marat ke kitab Exodus kalnong bar pusau dekot nyeu haduk pra ka ong nang tau la sim ya ke kitab jongkajutang badula pule ya ka habayos ngeu kita kipai ba te kilai ong baro kat ka bau trai la kren ngin le ban ngin kongu hadirin kata Moses sulashim ya kata kasnam badula sanrej hau pai ba uong artat hakmi kasnam jong kata kajutang kaba utrai ulayate batpi katkum kini kikentien baro hakajutang bathamai uksiang hapadeng ubreu badublay umday syu da umrat henrei ujisuhi ukun ublay Ujusuhi dalade rolong kajingkinya badunak turwa jingkinya ka kitab Hebrew kalnong ka bakandai dukhat khasau ka krenshai spangkani kanu leilei kasnam jong ukris ubada umensiem bakku bom jukut la turwa yalde baklem thobria hau blai kan pen khoj pharia kajing tip lam jongi nakikam bayap banmani ya ublai baim Kene kapor kerpat ya kukwayar banyalam yangi sya kejingruai sakramen bat lakarpat ikipat chung ublay ban yang lang baro mangin priang buram ya ublay jisu badon hakayu keris bukut ubaladon hapdeng chungi Nakakot link dop ke number ke basaupo hinriu nakalinti beneng ke number ke bashispa prapolai Nakakot link kedop ke number ke basaupo hinriu nakalinti beneng ke number ke bashispa prapolai
banan pendan buram malakapor. Ga buram ukpa badukun badumen sim bakun. Enyero banan pendan buram malakapor. Ga buram ukpa badukun badumen sim bakun. Enyero banan pendan buram malakapor. Ga buram ukpa badukun badumen sim bakun. Go try Jisu be Kublai Shibun Bamalayai lang batngi Saudong saukun jogani ka Lajong kra barokaway Milajungo balayai lang batngi Ikamen ko try mayai batngi Ngilay tu yame ko Jisu Bamalakar ko yangi Miladwai bagi lapan na me bun ki jingdon kam changi Milasngap ko Jisu ya ke jingpan changi baro Hakani ko por ngiyay sungo ngiyay ro ya me Ngiyong baro lang yaro ya me ko Jisu Yaro ya me ko Jisu Yaro ya me ko Jisu Sungo ya me ko Jisu Isongo ya me ko Jisu Isongo ya me ko Jisu Kabura mokpa barukon barumen sim bakot Doine syong Kene kapor nga khot I pada rengkat bor tekhar ban ai ke jingkren ha ke ketien khasi Kadau ba jong kene kejing ya kendulang jungi mta kesngi. Kam day ke henry kede ke yo Chris bakoy. Kejing don jong ublay jungi Emmanuel ubadon hakadur jong ukpo. Ke yo Chris bakoy kede ke pedeng bat ke kliar jong kejing im Kristan jongi. Kede ke sakramen jing it hakaba ublay Ula IT yalade na kapanta jongi. Ujon Mary Vianney bakhoy uong. Bakayu kers bakhoy gede gejing ai ke bakrau tam gejong ublay. Lada ublay udang don ke bakam krau unjin dalai. Palat banyo kayu kers bakhoy om don shu ke bakam krau. Kade namar kade gejing ai jong ublay hi Yalade nakapanta jungi. Lada ujisu msyambo ya kuyu kers bakhoy. Ngin jin dalaklet ya kajing yap jong u halor gading pana. Batkan jin da laja hakam menor baladep. Bangin nam klet ubo ya kuyu kers bakhoy. Bankan mau ya kajing it bom jukot kajong u. Para bangay haman lakapor bangiwan banjingo yaw Jisu hakayo kres bakhoy hakit tabernakel jongking manig jongi ken mau bolo adep ap lupa yang I nadu ar hajar senam tam menshua Bishop Fulton Jeshin Wong kayo kres bakhoy kadai ke khana jing it ke bakrau tam balatho ha I dekhot jong ukpu bali kajing wan jungi ban priang u Jisu haki donut ki bathli jungi haki kti ki bathli jungi hak shintur bathli jungi kapen I shinna baklem kayo kris bakhoy kajing im jungi kalong ka basuda ka bathli bat ka baklem jingmot U Ignatius bakhoy wong kayo kres bakhoy kadai ka dawai jong kajing im Yonis riu san pusau jar babam ya kado jonga bad ubadi ya kesnam jonga udon kajing im bom jukut
kumbau blay upsa yangi yakipa jungu daka mana hari kenja menta upsa yangi dalaga jong kamet berkesnam bang nginduk poi syabeneng yonis riu san pulai lada phim bam yakado jong khon jong briu pat phim di yakasnam jong u pin om yo jing im halade u Carlos bakhoi wong bakyu kharis bakhoi kadai ka lenti ba ban poi shabneng namar kata kayu kharis bakhoi kadai ka daw ba ka bakrau jong ka jing kermen jongi kum kinong yat pilgrim pan poi shabneng habangi bam ya ka jing bam met dei mangi kipatangan yaka ban habangi bam yaka kakela sakamet jongi Henry hakajing bam mensim pat dei kajing bam kabalong kamet bat kasnam ukris kabatangan nangkong yangi ba enda ngi bam ngi kelalong syukris Yonis Lukas arpuar katsau ngatrang hir ban bam rengkat bat pi yakanik paskha dayu blay batangan basliang pengin bam ya u hakayu kers bakhoi u blay u ab barbor yangi u tangan usliang hir yaka mesim jongi u kende daka jing e yangi kabaptisma kapan khayangi shigjing long khun blay bat kayu kers bakhoi kaya rab yangi bengin he ngin san kum ki kristan ki babha kajing pediang jungi ya kayu kris bakhoi kaya rap yangi ban im kajing im ke babha kajing im ke basyongkun kajing im ke bajeliu bat kajing im ke badon blay ujisu walong ubadon hakuyu kris bakhoi ulong ketemei jong kajing im babha para Kristen kejing bom he bom san jongi hakijing long babha yo lese kadai na kejing pediang jongi ya kayu kris bakhoi klem datangan klem dasliang yo lese ngilak kedang yo lese ngiladap shoin da kejing bam pertai da kejing isi kejing bishni kejing yeshun jing bam sap jing bomla ban yamap pat kumta tete sti jung Paulus syaki dong korin kap khatwe ar phukandai naba utau babam klem da itu ya kamet utrai udi ya kejing penrem na kata kadau bon na pedeng jung pi kipang swai bat kipang krau pat bun ba kibat tiayap kayu kris bakhoi kadai kejing bam jong kejing long sngerit kejing long jemnut om kejing bam jong kejing sarong kejing hangamei kadai kejing bam jong kejing yamap markeliang om kejing bam jong kejing yeshun yakpot iwei ya iwei pat kadai kejing bam jong kejing yesha om jong kejing dom jing bitar kadai kejing bam jong kejing sebun om jong kejing kapnap ban pen kelai kapertai ngim don kam ya kabut ngim don kam ya kejing nang jing start pertai handrei ngi don kam mi ka donut kabaslei batuit da kejing e kejing isnei bat kejing sngeulem ya kiwei kayu kris bakhoi kapan la yangi baningin ya it mar keliang kham tam ya kibaduk kibatoy kibatolot kibaswai kibapang kibashdom kamada Teresa bakhoi kau hikai yangi bangim la ban penjaklat ya kayu kris bakhoi na kibaduk
Habangi kta ya gijin mong jong gibapang kibasitom kibanyun ngikta ya gijin mong jong ukris kayo iyo ukris om hakiba krau kerdan om hakiba start kibanang Henry kasyem ya u hakibarit kibarya kibapang kibanyun Matius Arpusan Sapo katasin bapilale haiway nakine ki para barit jonga pilale yanga shushu u John Chrysostom bokhoyuong lada ngimyo iyo Jisu ha kibaduk ha kinongkrong kibasyong ha kilenti sengkin jongi kibasyong ha kikerdop yeng jongi ngimla banyak kendu ya u hakakuri kabau lengdo ura hakajingkenya kebokhoy tongin long kadau jong kajingkermen kajingtengen bat kajingkemen jong kipara marjan jungi ai bakadok nut jungi kandam barabor hakmat ujisu ubadon hakuyu keres bokhoy kat baki kti jungi kin kener syaki para marjan marpa ban syakri yau en yaro yu Yesus Kristus Kulai sibun padar napta kito kiktin kipapan long yangi beginang roy susu ya kajing ya kayu keris bakhuj perkum juru pangin perkhat swa ban pediang hakane kapor ngin sayo ya kecingkeren na Archbishop Victor Lendo. Bishop Bernard P.H. ki Fadar Baro, ki Sister ki Brother, ki choir ki Bad Baro, Pi Baro ki Pai Rungay. Kilong pa, kilong kami, kikon samla, kanarit baro. Ngas ngau kemen kadonut, banyu iya pi mentangas ngi. Ba pilawan naga jiru belai, ban pendan boram yau trai Jisu, pilayat baru Jisu. Pilai simbentaru dan juga mas bakut. Pilai ngau jingkren jong Bishop Bernard meni. Kalau long mas ngau tenat hadu kata, ikitu malah syakor. Kajingkren jong Father, Rengkat bor meta kat no kajing sngau tenat ai bangin im ya ka bang lia sngau ha kajing ya lenti changi Pakistan mi ngilabu ya ka pang padeng metau snem arajar ar pausan ya ka shillong ai raisi changi usnam jong kajing peniesuk year of reconciliation napatkan mau biang yang ibara ba walada ulakut nusnam yangi ning yai peteng biang ban penyasuk yaledi ning kong badu blai lakot yangi baro banyasuk badu blai gomboong Joel no itu lupa ar khadar to pai shu blai pan map no blai yasuk no badu blai ba pinyo ya ka jing tengen pinyo ya ka jing panem pinyo ya ka jing suspa jungu kabar Ngilabu ya kan senam jangan jing penyesuk, but way pan. We have to reconcile with each other. Ngihaban penyesuk way pan. Hakaji im Kristan cengi. Jisul ong syai gospel ju umatju san arpulai arpusau. Haba Peter wa jing kenya. Haba pikan mau ba pisyun yeno. Haba kiweru kiem sutenat ya pi. Lej ban penyesuk. Hangta sawan menterwa sayo asibon jingkar ku na utrai nama kata join long pa penyesuk berbor bat kiwei ladai bahayeng kilok kijer kilengdo akronium long berbor ke ba penyesuk yala de bat kiwei bat kebalai kepetkan mau yang iru hakan ka senam jong ka jing penyesuk no yala deru kan mau ublei ie yang ibaro ka jing Ijung belai kam krau bani kajing telot jungi bani kipop jungi baro namar kata ya suk no iladi haladi berwar pilong ki bakordor kemaju belai namar kata utrai wong kumni wating
ngadon kat bat pi berbor wat kau na bang alo ublei jong pi ngan pen klan ya pi ngan kersan ya pi ngan shan bor ya pi ngan pen job ya keti kamon jong pi Isaiah so pu wei chipel namar kata ya suk ya dia berblei what you do jikarmen what you do jikarmen lener ya suk padu blei hala dia shimet ru nama pi long ki bakordor hakamat jong ublei namar kata le kani kebenta kam jukut lener Yesuk padu blei, Yesuk para briu, Yesuk bat yelede shimet. Kabar ngilaya ilenti uneng senam ajar pusan, senam jong kajing kermen. Usakut uneng senam tamba kajing kermen kan yai peteng, pi hang ni berto angtai. Kajing kermen kanam pen babe pi. Hope, always must have hope. Kajing kermen kanam pen babe yang i lada-ladaru. Ngilai inu ka jutang barim, ngilai inu Abraham, haka jingkar men jung hublei kanom pen babe ulan nuru, latip yu ukum kpa jong ya haka jingai perka jingkar men, haka jutang batamaru isibud ba kibalakar men now try, kumo Paulus bakut, Jairus kiwi balakar men kanom pen babe lan nuru, mengama piru. Ngayong day banyay kermen how try silenter kajim jungi. Namar kata prabangay biye tong inyay long ki kermen how try barbor. Haying hasinong hakajim jungi shimet shiying shisem shisinong chitao iem hakajing kermen how try. Bat kebalay ngakem kemen palat menem step ngila palat kasiti syarai jungi ki bishop rangut. Ya kabala bu kapang pedeng arhajar arpun riu usnam jong ki parabangay year of the lady nama kata ngisaya ilati baro cisnam arhajar arpun riu usnam jong ki parabangay ikwa ban petkan mau ki parabangay baro pidei ka benta jong kabalang kiling do bat kiruniam baro dekat bat pi ngiyat lang hakajing long kabalang jongi Kabalang dia bandon lang ki prabangej berkiling do akroniam. Kabalang kram laban mundur klam ki parabangej. Dan mengatangi kain kor ya pi ki prabangej biej baro. Senam arajar pun riu usnam jong pi baro. Kilong kpa, kilong kemi, ki kun samla, ki kanarit baro. Senam jong pi. Ngin pen klanya kajinget jong pi, kajingkan men jong pi, kilong ying long sem jong pi, kajing long kristan jong pi, kabenta jong pi kabalang. Nama kata ngi kit boket wiang, ngi tuai bo blay, ker ku, ker do iki pairunge jongi, baro sisnem bat baro sing jingiem berbor, haunung snem araja apun riu. Ngakit boket wiang ye pi, kristan bi prabangay bi baro, hababin leit pai noro sibet, leit jaga jing jai. Baik boleh belakar ku yang ibarat cisngi, leit jaga jing jai, paisuk paisan, halasinong halaying asem, klem kanu ka jing ya, penstet namar bag kabjubha bastet palat. Ya jaga jing jai, paisuk paisan, leisuk leisan, ublen kerku kerdo ya ni baru abiran hani mentang asiba ublen belakar ku yang sisya, ha bagilah pendan boram yang to jisun kerku kerdo yang ibaro ini yang lang mata barolang ini syem kajing ruai tongin dem ini amani yang barolang kuayat ke dalam yang i tongin dem ini amani Sacramento, vede
dongin ya duai ablay dagani ka sakamen bapala melabu apedeng jungi ka jingkan mau ka jing syashitam jong mi to yarab yang buram ya ka met berkas nam jong mi kenang bagin yo berbori kiso jong ka jing seuspa meu bem basen sya junam la junam Hakane kapor ki Bishop rengkat bersakramen rengkat berkilendo ke salaj syayeng mane mangi par ki pa jong belai ngin yayang baro bad hakane kapor jar ngin duai kerpang rengkat bersakramen kabayaj hapedeng jongi Kikuan ang apps kandiyan. Kadang kejing pembina keba kongsan nagamta kini ke trayeng kini kejong kena K1 ski care 1 hadiah kepada kasnong namdong mentang kadang napo Nazareth Hospital teki badai bahayang subah bandai dek Nazareth Hospital K1C 1 ski ne 1C care 1 hadiah iba nakasnong namdong iba khat khandai snam karta mentang idon napo hospital Nazareth Hospital choir subah sedang jirwai Shimya ka number jingruai Sauspa Laipopra What God
Kani kalong ko jingkan tu ya barok ki para banget habang iya akan ke surok hakmat jong Kalvari inya saka diang kum ki kali ki bakiu sa Don Bosco Square kinya saka liang kadiang kata saka liang jong kaying mani bat ki pano sa Malki Point bat sedhan kiti kinya saka liang jong ke Kalvari kenang bakadum don kanu ke jing mensau. Maaf ya nga, inya sekalian kadiang, kipeno sa dhan kiti, kinya sa kaliang jong ke Kalvari. Kipeno sa dhan kiti, kinya sa kaliang jong ke Kalvari. Bat kibakiu sa Don Bosco Square, kinya sa kaliang jong ke Ying Maniba.
volunteers la subha wanam bayalej subha rap lang menlum chuki hapo hani madan Cinnamon School hamaran novice bara divine civil basketball court baga basketball court hani ajan